byangu headmaster nuwaruho kigaragara biriyo ngatandikaho system mukama kampwera nagira ikiroto hati will level in head teacher wayo hati senior 4 in head teacher in deputy in dos senior 6 in head teacher in deputy in dos hati na senior 3 nka sub candidate class actually na candidate class akwatandika kutunga results za senior 3 na yine head teacher wayo hata abantu bari independent bakora imirimo yabo hata kona kakuriyo they are free nibarete bitenso byabo bajyangu ito karase yitu ntwenda kugitwaza tuti abana barebe bampurikize mbacemanye mama nyangu ebo ne head teacher wa senior 4 arwawo nikaganga nariza sizaiza kushohora nanterisuma headmaster wandeba atinore cyo nakora wa senior 6 no nantera tunore cyo nakora kandi yakora bikabura kurugamo hatobwe naho nahurire ibintu bitamugenderaje boko bobushobo nuwaba yaroye burucyumu so nanye nko basa kubuza bwa board hati nanye ni mubuza abana bona kukwasize bikaba kabitarugamo so mwene buri muntu hati nawe check buri muntu nakora orubimbirwe kurangu yarwihamo so hati teacher wa senior 4 yakora ngo ampereze results hati nanye niza kubona results zo kuretera umwana hati yatari yanagamba nyenda kusima umureberezi akatukora ikintu cyo muhendo munonga manyata abana bayino barwana ngo nawo nyencakare akora singa abandi ayishanga ari yaho mu TV ayishanga ari yo mu abako bamashomero numenje munonga nimenje so kuza kogamu erere cyakari cyo kiyakugambira kutwatandikire kukisabana hati ntugambira abana ngo uriko day twatireho batagigarara nkai it's a motivating factor no manyo murebereza natambura na facts yes kwa kugira ati yashoma amashomero agebembere kigaragara te kuburamo aze cinte cyo mbwenu tinkumanyo ko mwamucyurira nducurura kandi tusime mbabazi amina nducurura yes so ejo teamwork niye turetire twakabusinguzo ekindi kandi akikugambire waha okugira governing body erukumanye cyeru kwenda emarire kandi tujya twagira umugisha twatunga foundation body erukutwagera institution ze nyingi noshanga abamo kwebagana buri umwe nanyurra ushanga nkacaci etine kakwate na secondary kandi ishomero yatandikirwe caci kunganya ndakusima umureberezi umwana wawe uko yanashoroze ibintu byo nashoboronze imshororongo mwana ariyo mbuteka kuyatutumire chaplain Reverend Kampame Enoch yes nawe yajo araje system yagitora hato ko kushabo ko mwazyo nababine uko kusibo ko mwana yagamba abana basiburuka chaplain nabaruho nabashabira hati cyayongera abana okuguma mu buteka so foundation body no isere no ijo mikoro ito itukora ito bizimbe byo nebitwine kigaragaye buri mu abana rushanjwa hatabuna Asia government etombekire kizimbeki kimwe cyonka science lab konga binde bizimbe byo nebitoyombekire byombekirwe cyaki because buri mwaka tukora Thanksgiving cyake tumobilizing abantu bije batereze sente tombeka hati nayo ne mwanshonga ekuturetera ntwika akwa kazare kitu na foundation body nikarunye munonga kandi mukoreje myingi umurebezi nwako baje bembire so nsimaranga munonga so eje nkwatanisa area hagati yitu na nabandi bagenzi bitabutukora nabo stakeholders niye turetire twahika businguzo bo warera akantu kakora kinkwenda kubuza bwesha inshonga ya motivation abashomesa aba motivation eriyoko abana eriyo mukoze sabukuriyo cyo kwenda ngo abanda bakagumza mu bakoraje we baro mutebekanusa hati nyo mushomesa ro kwikisabana umusubject ye ni mu rewarding body ekatwikiriza ntushashora abantu ntubahereza ebihembo okurigirira ko bakora nkecho kureberaho obutubete yo mu order curriculum umusubject ya umwana yakora distinction sciences tubentabayerezo mutwaro network omu arts sigibeguri yo mutwaro credit 3 na credit 4 omu order curriculum omu science abenatungo mutwaro aba arts batunge 15 konga kutuchindire twachiteko mu new curriculum hati nabo wa A
hati chikozere flat hati wa yatunjira omutwaro yes hati tibetwine ezi 65 by the way one utandika head teacher tuwa tuizya kumanya okumukozere senior fwabo kuba abantu nubundi mukakwata umwanya gwakanga yo mu district yisinjiro mu district yisinjiro tukakwata umwanya gwo kubanza otyo kandi amahuriro agere cyo kushohora mu biro bya hati yes no mu bureberezo bwitu bwankore turi abantu ba kabiri mu bureberezo bwono bwankore turi abantu ba kabiri yes kigaragara vocational secondary school kushangwa omuri kigaragara Kashumba Bukanga Isingiro district aboda na Tanzania abantu mwe kutwabantu bagamba no manya results kuzushora makuru tugashoma kugari konka already bichibwatira biramwatoreka obukoryo oburiyo no babasise kubasa kubana mukora yes arho omojo wawe obutwatumwe nta kandi utarahari yatugambira ngo na struggling ombintu byo kushoma sente zuruho ahato gizuru tumbwe no mwana ogumazima no bwenjebwe kare kigumo mucyara yije tebentu etera turundo buryo konko mwana ahumburikira atyo injana bwo nebukozesa tebero kumara konka yigenzere yazo mu ishomero iwe nka head teacher nko muzeiro muranga gwo goro kuterera abantu bari yahero kwa bakutureba n'ikindi mutereho buriyo cyo kwatara abana nkaba nk'ishomero kureba ngo nabo bashoma kandi babo yabare umutebekanisa enshonga yo wagamba nabwo tinkabura kusima umureberezi hakuba no yatutandikiraho umusingi ogo kandi n'abana binja bakwatireho abakubira hati batakushoma aro namwe n'umushyo witu Joseline akamutu reteragira umusini ya wanu yashoma sini ya wanu yageheza yagumaho yahereza usini ya 6 hatari Bishop Stewart University akiri ya mukono gwa Bishop yes mbono ko musigazi kangu me Brian kuyahereze kwika hati kandi kuri yo strugglinga kwe kwanyeba so it's of recent ahijwa nabuza ntibitu Brian yahumurikire kantine y'inamurebire kuza kubuza ngo na ruza seta kazipikinge nabuza habiroho ki hateremasa ngo kwabiro no manya embi hazubuzire mwe namjante mbi yakuzireza ubuzire yija tuje turebe na bode ka yashitamere yakwankanye no kumutwara mu body kamwanjura body kwa kustrugglinga so that boy is there tumwakire ngo kutumwakire takashashwire of course nanyere baso butanyanguhira I know ngo kuwaba no shabo bundi hari yabo kubasa kumukwataraho nanje nimba nintera umugabo abo kuba nintegateka ngo numba mwine yabandi nemwe amukwataraho mwe bintu no barabya no bareke barocanga ngo nture umwana nkogu nabwo gumo mucara kashitama ngo nushoberwa umwakira yo mwakira ujo tkambe mukwatire waha bundi kunafuna uri kumukwataraho nanye yankwasa kwara batereye bukire ntegereza hibode rashitamene mwanjuro mbodi bode rebekera mucweremo so mwe nahumurikire ahumurikire nkuku yakugambira to expecting ki ombigeze binomanya stegerize ebirigiro mukebera nintegateka ngo rahanga kwarayiguriwe byasini yamukaga twa teacher kigaragara neza garakane yikora isingiro yona ne kwata obwo kubanza hato mureberezo bwankore nango no muhangari yona ne koraje omutebekano cyo uze cyo kugumira garakamu habo kuba ntwina go kokozira orevo nasini ya 6 habo kuba eche nakuburiza ntyo tugwo kubanza emyaka ejeho iriho ahimanyire kigaragara SS esere ne koraje nasini ya 6 nintegateka munuza kurga muki omutebekano saturi amaju nani ngushaba ngo ni wonkwase n'abaturize n'abatureba batushabire nano mwako gutugurabeho je no manya ko kuba wakozereje no gumano tukubanja numumbanja ninkireba natu wambanje konka mbwe ntu yamaju tinkajya ngo tuza gukora tuta nebyamukamo okay edicha tuchumina turiyo ntongera ganira nawe kuna kushomaho messages z'abantaba abambarabara aha YouTube producer mudachika nkebiri yanantebikanza amasomo ariho Stanley Baguma yanasima program kanagira ngo arahaturikize yanasima Mwami Julius najya tumukama nayiba ariko mbasa kandi yanasima ubujurizi bwa Brian ubwo najya tumukama simwa bwa program y'urugendo rw'amagara mbamwita mwebesa mwine kishunju kuruga rw'ebishuri
Okay, baguma Stanley again twatwamurebere igishwa kugaragaza amasheruka yanasema program kandi roho we na Deborah okurugaragazi bahurikize program eji kandi bagikuratire mukamasimu mnonga. Okay, tutunjeyo ndijo muntu ahari abatukuratire Moses kurga kamara twatwakurebere yanasema program nawe ndijo muntu twakumutunga nawe ohurikize program producer kwa kutereza y'amasumu g'abantu aba nabakatera bakarabaho comments zino tuja kuba tuzongeraho bagire icyo ba contributing bwanyuma yo kugamba kwa Brian hamwe na head teacher Mwambi Julius begumya abantu aba bintu babishobora kandi ndikuru mnonga nabo kutungayo abamasumu bakatera nabo bakagira icyo ba contributinga wanje weshemwe nakwakira andi yaho mukama narinda ntugamba no hakandi watera nkanyabo okay twakwakira munyabuheju oriyo muri mbarahati wabuhura ubujuzi bwa Brian nabuhura amazima nagaruka mamana bwari byo bije turabire muko kansingura bwa ruhanga ale bambo obusinge yibari utaramukiza abanyambara. Okay, n'abanyabuheje bari ukanda bakuba bahurikize program eji ntubasima tende bugarukiro mwe bare kubayo. Hello Revival TV, Revival Radio. Okay, ogu twamisinga. Hello Revival TV kapira ndiraga Agora o itembera sempre ebere kusima sebu okutere kampadi ndi bagumatanye nitewe nditaba dikondwa sahoni yes tan Porque nenda sima umozo kutangume ahagati gumtuza okutere sinje tara ukani atata akuhilwa akatere zero Kisina na directa awetera wana wono kuwamanya apahuirentu. Okay. Itawe livergo timu into tichenge aweta kore n'iterego yade girintu na waba ho girintu erekere terimo mugamu kama gwaje n'ito. Okay. Kandi batine nonga karuvaimo itorera ari umutunga dito brief aho kuteleka ntiya gay akakigenda zona kandi akareta n'abantu batigaragara mu ndetse rero zo bizingo gukorera yo kubona abutima abo mpinde gutekera. Okay, Israel isekera gatanye ikintu n'aho outele era rinonga iri kansapiri iye bari Stanley kandi uhumure Western kore nayo ne tukantosireta isabajinyi kurugumburebera izuba kusima mnonga. Hello awishemwe nakushemererwa nanjye nakwakira wishemwe nabanyeta Robert. Yes Robert Burugabwamba secondary school. Robert nakushemererwa mazima nanjye nashemererwa imaze kusimaranga oyashikiriza ebibyo byabaho kandi ikindi no gusima umusigazogo aranga kumbangira. Yes, ubona ko amashemero gagarukiremu umukumanya arahanga munonga azanturebe bikorwa mutsimaranga mnonga nangwijo twedurwa mu revival mission yesterday umureberezi yakuterize icyo cyo kugira ngo abana batangiye kurajya bo kumanya arahanga mwene kandi nashe twareba icyo musigazogo wakigaragara twamusima arahanga. yes nakusima head teachers abo mu muhango na chaplain zabo mu muhango oteruga bashemesta amazima okorara bataryami mnonga rangwa abana bo bakoraje mwe bari umureberezi umutsimire tumusima kandi abo kutekateka ahabwe abeji. Amina origendo runji munonga okuranga umwana wabarabere mukana amanyisa kuruhanganwa kumbatisebe
Rukunde gumeho Robert turamukiza babwamba SS. Yes. Umwami cyumuro Robert Chaplain Reverend Arias na staff Yes. yona nabeji. Amen. Amina. Yes. Mbabazi. Okay, another caller, producer ko yakutereza ndije umuntu abantu abo nabo tukabatunga. Ogu nabamweta Stewart no muhezi w'umuhandiki w'ebyobwegesa abo bureberezo bwankore umwami Stewart arabaturikize yanasima program kanasima umureberezi ahabwa umurimo gwakozere mu kushagika ebyobwegese nasima na head teacher umwami Julius na n'umwana bw'obujuruzi kanagira mwebare umurimo ogumuro gukora umwami Stewart yebare kubayo no kutukunda kandi okurikiza program eji y'urugendo rw'amagara utaramukiza bakashozi akaraharo department ya education rukwebembera Reverend Kano Nagasha abo murimo gukora. Hello, obishema ko raterekendeza volume ya radio na TV tukoreje tukushaba. Yes, ati naenda kwehurira omuntu ogo kandi uko kwehurira kuno yantu batakutungaje mbwenu tukushaba sebo nari nyabukora atere mazima uchendeze volume ntuje kuba ntukutungaje ahabo kuba nekikuru munonga. Okay, Joshua kugaragaza amashirika twatwa murebere Justin cyabandara shema umujogo ko yatugarira mu amani kandi yanasima program. Yes, kora atere oyerere hari norwari oyerere hari n'abantu maybe abakubaza kutegana sa tukutungeje. Hello, Revival Radio, Revival TV. Kurga cyarwa Buganda twakushemerwa. Yes. Aro mzee mnogo nizamba kwenye sawa na vitu akajezi. Okay. Wacharwa Buganda. Okay. Yanasimu Muntogu argacharwa Buganda. Line za Nyachara mwebare kubayo no kutukunda. Okay. Abanda nkababiri rero tukagaruka mu studios tukahendera. Yes, nichibachori chikuru munonga. Justin twatwa mshomere kurga cyabandara yanasema program. Okay, umuburizi Brita arwaturikize yanasema program bari munongo mburuzi. Okay, kutwakurunda comments sahe zinde za YouTube nazo tukashoma nikikuru munonga ahabo kuba abantu abaro. Hello, Revival TV, Revival Radio twakwakira. Okay. Watera ha radio tabar kubipinga. Hello? Yes. Twakwakira oweshemwe. Hello, wishemwe. Nkurire sebo. Watizreje tebo mkama simwe. Asimwe Yesu ntugamba no hakando watera nkahi. Ogoni bana darwa rumba kurga karo rindo markashani. Mbona sima go kuzuruzi. Yes. Wopeje takandi mukashemeza. Ababuhura. Nabuhura buzima kuzuruzi burundi mnonga burukugaro mu mbabazi. Mbona mukama mherezo mugisha mwongere kwa byona byona. Okay. Ari mazi. Yebari utaramukize abantu boko kandi mwebare no kutukunda. Okay. Okay. Comments za YouTube twakutunga hezindi producer ko yakuzimpereza abantu abana bo tubashome. Hello, awisha mwe twakwakira. Yes. Nyabo Ajadani. Yes. awisha mwe tukurire. Njirugo yata. Hello? Yes. Umwami ngo waje nakwakira. Nanye nakushemerwa sebo.
Logama na jesu kadone kuri ya terra kindi cyakani cyacho Uganda. Neshango Wako Ngarama. okutaba diko no Uganda. oh yes twakwakira umunyangarama Nasemera ubwo kugiriya na n'umutaka bwo buzuruzi. Mathematics ni manyati kandi are very hard working man. wow Bueno hati kini kugambira ubwo kazi. Abanyenda kumpa kubwo byo mu fumesha yo kubanza kwa musanzu. Kugira ngo okutina mutokana bwo utandikira bwo kwezi. Munonga Akabunyo bwe. yes Kama mherezo mutaka kandi no murebezi mukama mherezo. okay reba rero turamukiza abanyangarama tubakunda munonga okay yes producer ninjira amasomo twakwenderera n'umuntu umwe namara yes hello Halo, twakwakira ushemwe mwatilomda matilomda. turi aho mukama narinda Yesu afimwe. asimwe yesu reka kwehurikiza ikiranshongo w'ishemwe tugomezemo Mjambana mwaga wa Zefri no iza ituma tuna kasana vile sinjo. yes Zephyrin Azmasimo buzuzo bwamboneza. Azmo wali maragese umwana cyurungi. amina Ugashira mukama. yes Njya warubuzo mbakushikora mbashikoreje. Reka tuma maragese pia byo no sinji. iye bari Zephyrin Mazumi cyurungi. amina musheje turamukiza abanyisingiro kandi mwe bari kubayo no kurikiza Revival TV no kugireba kandi na Revival Radio tugaricyo mu studios nyakiro mu Julius asima abantu aba na n'ubutumwa bwari kurekera barebi n'abahurikiza ba Revival Radio Headmaster nakwakira webare munonga nyenda kutora mu gishogo turukwendera okusima abo bona abatera amasumu n'abasindika za message abo kurikiza no abantu babarho binje munonga nubwo butuma obutugarra mwamani yes kandi nyenda kusima ofisi yo mureberezi okutoranira je abebembezi bitu barunja be education department ombimwe ebikutuhikisa ari bigeze bitukukora ebikutebekanizibwa ofisi ya education erikwebemberwa Reverend Kanoni mweza gasha exam zezo abinji baringa batakuzifaho yes konkitwe tukutunga exam zezo tuzitaho umutima abana bazikora tuzigarukamo tuzishangiremo cyama nagwe cyo murebereza ntumusimba munonga abwe ntekatekejo ya exam zezo tukora zikorwa mu ofisi ya education department kandi cya kabiri na ndege mishomeye yatireho notera kugikavaringa buri mwaka kuza mu district bakavuga nabebembeza b'amashomero akagamba nabo tukabanza kabingwa bwisingiro ubwo mwaka ubwo ni mwabandiza twaragaye twaza Rwampara yes mureberezi ya bita Rwampara district amashomero agarakora Rwampara district yaragayo yaza Rutoma n'amashomero agambara district yahendera n'ambara city aha cathedral great mwenu ejemishomo hino kwe kutongera mwamani hariho butwabetizeraho umushomo aha bureberezi akagera ngo Isingiro district is a sick man of Vankore diocese sasa mwenu cyatuteganisa ngo nimwe mwabe mucumbagize byona mwenu cyatuteganisa mwenu bamwe twagira ngo hapana district ne basakugarura nyuma results za diocese konkito nkishomero tuteshango muri yabo imumbarijemu ito tubarijemu mwene cyo nacyo cyaturazana tureba so nyenda kumusima ni tutero muhimbo koko boy no cyamano wa board no wa PTA mwashobora kubuza twabihurira kandi ncyakarenga rukabagarika baje guturi nitwe cyuzubu cyo bureberezi so ejemishomo na hino kwe kututeka mwamani kandi twerire batwabura batwera okutwasa umurimo go buhereza mbwenu eje nanyenda kwihanangiriza abantu abariyo kwabo kutureba nabo kuturikiza abazire number 1 no kugira ngo inshonga yo kushoma bagitwane nk'inshonga nkuru munonga abana bato mu mashomero abana babakuraterize
kandi ababa ryo mukanko ko mwana yanagamba babakundise Ruhanga munonga babatwara mu maramizo bamanye owabatira umunsi omwana yaba namanya owamuhangire ari kumutamu kitinisa ari kushaba kasheshe no mwazyo ubwo mwana atakatuteganisa yari yayishomero hati tuntu bantu rabaha aha mutwe ecya kabiri takuhendeka munonga takuhendeka nyenda kusimira abashomesa banje bankwasizo murumo go buherezo ubu munonga kandi nanyenda kubashaba ngo bataruha ayi murumo mpurikize abo kundeba mu ndeba ekibuzo bakimburuzaha ngo byasine ya mukaga nimbitekateka hoki hati na nawe ari umuyakana ekibuzo mu kitekateke kiriyo 2026 munonga so nyenda kubasima kandi nyenda kubashaba ngo bataruha bagume bankwasizo murumo nubwo batandika omukwereza aba bana itwe ebihembe byitu biriyo wa Ruhanga kandi kingo ndagambira abashomesa bampurikiza nabo kundeba na nabamashomera gandi omushomeso murumo gwakorana umuhango munonga to kamushashoroka mumarayo to kubasa konkitwe tukikiriza rukatungo rwetu turi abahereza so twakwasibwa abana aba nimbashaba abashomesa bagenzi banje mureke abana tubarere ebihembo turabishango wa Ruhanga kandi abashomesa bakozereje murumo gwabo Ruhanga ibihemba bibahire munonga ninjaragambira abashomesa ngo Ruhanga yino kwa kwemba kongo bunde cyo takwetegereza nabasa kushashura mbana babozire ushange bashomaje nabasa kushashura mu kugira amagara marungi ushange utakurwara tungire nakushashura mbyo tungire abakanyise abahasere so nemiringo mingi iyo Ruhanga ko hasa kuhera mu muntu wakora atakwesasira nyenda kushaba abeji kigaragara kushika kwa yukurukuti na nabana bakontribute ngero cyango abo kurikiza bakagera micwe mwe nabana mwe nahi muri batara bakigaragara bonka bampurikize na nabanda bo kumpurikize shahezi mumanye cyabatwira amashomero mumanye mukagena mugire kushoma tumuragire kurwana tumuragire kuresa tumuragire kuzomba basigaza no mbishiki tumuragire kutoroka kunyamarwa mukaza yukurundo bwengi muri yakire kake ukushomera imyaka yawe na ukarugayo ukazomwishomera indo ukashomera ningo karugumamu ukashomera imyaka mukaga ukageza ukaza ha university hato kashohoro ka independent ukahurira no kure cyo kukura umutubugo kugira guta rugwenda nimbani ngambera abana nguna no kurya tishonga nkuri Yesu you have to eat tino kurya kongano shanga ngo mwana narwanire byo kurya obwiro bwo kurya byo kurya byo rukwenda bukozere ki bana bakora strike ezo strike ezo tuzikenera kimwe kandi umwankore diocese ziyo zuhoheraho kimwe zuheraho kimwe abwa bishop kujumirira mbwenu ninye hanangereza abana ngo ahibari reba twahumuruka bateka umutuma kushoma bamanyengu baba besigire mukama bakateka mamani bakahurikiriza by'abashomesa bako bashomesa okukikana ikibasika no manyemyaka yira bakabajya ngo umwana atakashomera mu cyaro akahika ngo umwana atakushomera mu UPE akahika ngo umwana atakushomera mu USE akahika UPE kuyatandikire yababona bashome USE kuyatandikire yababona bashome so abantu batambura muri yecu kongite tukashoma twajya ngo no turi kigaragara turi ya boda nishomero ya USE nishomero yo mu cyaro tiriyene bizimbe bikumara turarebe zubyitu byamizi konga twajyangwa nitubasa kugera hakandi kantu kake akutwakora abantu bakareba ngo no butine bizubebi no tujyamwe rugwensi konkera ishomero nurubasa kugera kiri yakora umushomesa nabasa kugera iki yahindura hamagara go mwana mata nakugambira aba bana bo gukora za A za B uyiro gukangume Brian abandi nabo twayakire 1924 na Brian na wotu norangu tichamana munonga akabayindi 10 competing na binina abakire binina binitano binomukaga binomushanga cream konga turwana nitwabita twayakira tubihamwe iki twabihamo bakora nkabari yabakozirina no mwe no kukiraho munonga no kukiraho kano bintu birebo mpapuro z'amahoro konga ntusima Ruhanga bweco nitwe titwe ntuherwa embabaza mukama nitukora konga kandi mukama na wa hasirra ebitwateka emikono yitu amina yes Headmaster habanta buru kugira utabanka babero bashatumbara muserere thendere program we bare munonga ni nsima abazire banje abandiro magara gensi kandi bakankore kindi so umwami Adonia beragira
n'omukazi we ningashi mama Margaret Beragira nimbasima munonga nabaramusya nindamusya omukazi wanje General Sebegumya ankwasiza omurimo ogu n'omuburuzi nyabushozi cyacu of Uganda kandi abunkererukana nabo nabakama banje staff ya Kigaragara Vocational Secondary School abo nabakama banje nimbaramusya kandi nimbasima abo mu mbogo bankwasize na nabeji bariye bampurikize nabo nimbasima nimbaramusya nabazire babo tinkayibwa Bright Future Primary School nojumanya yachaba hesi kana iri ne kora wanda iriyo ne kora mu muhango munongo mwako gwahwire kabishataguza nayo nukacurura ni Bright Future Western Center mu rugendo rwa kabishataguza so nabo nimbasima nabo bakama banje mbono umuntu kwaso murumo nutekwa kumuteka mu kitinisa nibateka mu kitinisa kandi nabaramusya kandi nimbashaba bongera kunkwasa umurumo aba bana buruhanga yatkwasize nguturere tugume tubarezire ecyabaresire babase kucutunga ruhanga ryo muhezo witu. Amina. Head teacher Julius Begumya, head teacher abwa Kigaragara Vocational Senior Secondary School kandi director abwa Bright Future Primary School ne shango muri cyabahese mbare bukanga Isingiro district amusheja nakore ibintu no kutangaza ito bari kumanya antu kwendeze birungi byonga head teacher kandi sima mnonga kangume Brian oto atwino uri umugenyi weteri izoba nsima mnonga staff abwa Kigaragara Vocational Senior Secondary School abeji abazire nabona bakozere cyangwa munonga no kwatara hwishomereri yagambira ngo bindi kizimbe kimwe cya government haro yanyuze cyawe ne cya government kimwe tacine konkariyo nakora nawe byo kutangaza ntibendeza ebirungi byonka kandi basima munonga bubwire bwanyu comments zanyu messages no kutekatekaho na program eji ogumiza mu kusima mu rumo gwero gukora umwaka guriya tukahangura ekirabo inga program rukusinga yikurikizwa no kugira impact amagara gabantu kandi n'ugo mwaka turi no kwiciriza ngo kirabona inzagaruka nyinshi twara nka presenter tebendeze birungi byonka nisima Mami Job nka producer sima mwami Aran no wasasira wana Sugar Samara kaga radio kandi na timu yona na management abo Revival Media tebendeza ekiro kirungi. Revival TV amagaro ngwijwire.